Belok belok lah. Mau apa dong? Beri ni belok. Bikin ni siapa? Bikin ni siapa beri ni belok? Kuburan le. Kuburan le. Siang mo tayo 1,2 kilo. Sebab 12 jam keberangkatan dari kampung. Sebab 12 jam. Setelah 600 meter, belok kiri ke Jalan Jambayawaya. Diam kita makin lah. Dia bilang itu kriminal itu alat pendengar rusak 1 juta. 20 lagi. Pernah mamain dia. Oh? Tahan bertanggung jawab di telepon nama. Belok kiri ke Jalan Jambayawaya. Mau kamu lurus. Telinga bantu toh? Iya. Diam toh. Setelah 200 meter, Anda akan sampai di tujuan. Masih kesana pusat ini. Dah ke Musola Campagaya. Campagaya itu. Yang merokok itu? Biasa kau merokok tiap mana le? Jangan jauh tunggu kami. Anda sudah sampai. Iya. Nasi akhir iya. Rumahnya di Pongkamai kita cari. Mau tahu ke rumahnya Pongkamai Google. Ini ciri kena tamu tidak ada kumti. Telepon Pongkamai 1 kasih rupiah 1. Torai ante. Anak kena Rundi asa apa Andi Rudianto Asapa. Ada om tam gila le om. Kiri lita membekan. Dia? Lo kiri. Iya. Ai kanan ni kanan. Ini kita jom. Hah? Ini ada kata tak? Habis dulu kita jom. Iya tu jom. Tentu jong. Iya. Dengan sudah jom mai tu kan. Oke lah. Ini. Iya. Kanan. Tak pengen mabuk kumti om. Tak. Dia makan toko bangunan Cambajaya. Memang mau si om ti. Tak menangkapin lah.
Slabi, luhin natin. Hello. Jam tuloy may binuhan ni na binukuhan kaya lumitipisan. Binukanan. Pili lambi to ni na to. Kukuran Kristen. Tama ng kape na mamam din. Tunggu saya tu kena. Semua tunggu saya tu kena. Taruh sip. Sorry kung may kilala eh. Educa tititag na to di so serlo kito. Setelah pura apa take na serlo kan kisido. Sido ba serlo orang kyo serlo nasang. Lulus bang kita tahu. Iya kata dan selal siapa nama tahu. Ako kapipan na tirong pangindri na. Lekin na ditiru niya tu ano. Apa? Tu Apa tu may kilala eh? Na may lipilang bisul eh. Kukuran Kristen. Dakay lang ko sa to. Kuburan Kristen. Tu sampingan, samping kuda. Samping kuda. Kaya na pupunti mo pa tatin na. Boleh. Tayo matatasin nga to. Ini tahu tu. Nakakisama na ng tao. Siya na dito. Alam si Sep kira mabalik dito kasi. Pusa mo kampi Mirse. Sige mabalik dito mo. Kata masuk tu orang itu itu. Balik. Tato siya tamtin na isipi. Tak tahu tu. Yakin po majesty lang ko doon na pumunta stroke ko. Takot terbang ako. Kuburan Kristen. Nabuli na lalaka. Atik ko man dari kuburan Kristen. Jalan. Dia tu dong. Jalan na telan tanda ilalian tu. Tanda tu dalam. Tama mababa to kenda ko pata. Tama na kay pangalan. Mo kamay telepon ke. Apa? Apa asal kan tu jalanan? Di Kuba rukunan. Di Kuba belakangan, belakang di kuburan Kristen. Mana dia tu tangan kaki. Kita sudah di Biring Salu ini pemirsa. Nah, menang kape nanti kilor karena time itu mana? Halo? Mama mo kumyam. Masirlo ka pagkasat to no. Ano, kami pong kamay na Sherlock itu ano lo. Alamat tahan tiro pong Indri. Oo. Os. Uyo. Okay pala. Mapi. Ato, mati ko telepon.
doon ba? Hindi ko pangutang. Pagkukuha na siya muli. Sana hindi ko bisa tinuna. Siya, telepono na. Bisa balik dito. Taruh pisah kau ni tu. Tak kau pergi. Siya, telepono.